ama wo so wate make sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada ewo Koowaa TV na be ye dedede mu host Diane na me dey bremo Koowaa TV amansane ye na ye di Odifo ene odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kure hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na ene ji se me wom ni se o yare na aba na kache a ono ama baby a obeda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa woni so niam a wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepere bia kompai body a eja pekrum ene ewo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba we japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nisia mobbo wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be solve chidie ni mu a unso kristo ni jase obi o e dey ko wo chidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de mbra enye chinyi bomode aba na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe makira kwa ade benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese amen. For aha Ban Herbal Center. Aye to yensa afre obi bia say wa wo how ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia wa so do ani kire no Ban Herbal Center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a nnompe ana se cancer nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewomu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe no ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo Ban Herbal Center se ye infections a nnompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nnompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nketinkiti bia na se gregre na cartilage a esi nnompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wo de no eya osonko abetene mfise nnompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsem a enye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetena nompenim ba nompesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebra yen ewo Ban Herbal Center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ho nso ubehu Ban Herbal Center ewo ho udru asafo anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wo se o hwehwe ba ye be chiro ntu free Sprinters Road ba
ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so ye foforo e wo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly e wo no ye ne no enedi enhwani mu uduru ho a wo se opa bia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena e foforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire on se fa wo nompemu hawo anasen kasemu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enye ye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno na me yetimi gina brand se obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a ese ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo aye woni nyina no ehọ na wo betimi akofi se yagye abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompehu adwuma emfa ma wo abusua abchamfo banse ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti mese wani die mu baabi a wo Ghana mfa na nyina wo te ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma Inuyadofo aha eye ban herbal center ay Homo Mepa Joe, I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and block factory tabawa bobuano obi biara asabi opese wo mre fie na afi wo mo boss say bi na hu say yes ampa esumi fie ni no eye home estate and block factory and ye de sa ade ebrewo wo estate a ebu men say isu bonkum ni fa nyina yenya na ye da no ye boa ma obabi ebia na oni adaje ebia wa amono ne wo akontrum o prefia yesie wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so djuma yeni bia na katu asem amoduma yenim fifire mi wona wona senti no wo for me am ko gina ho bia yesi dan ehwe hu se ye the block papa na esi cement akodan seba ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo epurugu ade ye ye gina ehese enye na ekoto te amodi ni bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope proto dayi proto eni echi proto eni ba bia traffic wa enu nti ne free home no efie de ye dia proto bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ne dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bibia de man asase kakraka ya mitwa che oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya na wo brane mo bia bo nso da form afenso wato proto ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi skamba abusuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne ho on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo ebi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ma wo be 3-4 days ye betwa blog no ye de ni nyina agu cars ye de akogu plot so afi wa pro bi a wo gidi di se o ma we se eguso keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed wo do ho abokupa in fact se o twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie ni type a wo pe di ama because ene ni papa enho enna ne anu nko an ye uyo odwuma ye ni bi
upe fie mu a ahan e de adwuma wo de bie hospital wo de fa workers akotenam wo ba besi eye home estate and block factory so a ye be ma wo fie ni bi efe nso wo fie ni bi wo pese nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bo ho de wo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama open dan han singing room self contain double the time bi a wo pe bi a da besi eye home estate for so ye be di wani e de wo da ba bi because we are from home, so we believe home. Brevie, never bed you on brevie, brebosses, brevie, betasas, brevie, and behind an hour, ubeisha, a number the guasiano. No crassim, your hands will be a din our swap, will be a din to my in Jamas as a par man so now, your man and pa and more din room. Young man broke papa, said my and then so a body and their chabium. Mamma age of Sunday, and women who yede bema no sansa bring na oye na nadoye ewo ho maye da ya sembi anyaje meja ikada if you say e bia me say me koda no minim kwa me fa so a me dae mani so te no minim kwa fa so a mani tie ho prekope mama so wadaroma minim sa na wo so wodi esitie asa wodi enti sa na bia wodi obi ne nyane wodi a ye obo ade ne nyane ye no yede na seda yede baba no sansa bring na one more time oye na nadoye ho maye da minim say waje me so say amen nya ho fa nya sika enye din bi kraye enye bibia ne mum no ya daroma mafo bebre kradin na so mudin no entimi anje won kwa won musika entimi anje won kwa won bibia entimi anje won kwa ade so bo ade no kwa no kase wo mre nson ya me ma onko enti o se hu se bibia mu no o se de aseda ye de matoturu bo nso kwa me a otonsu na oboawia ebisa breya ekosise no wotwe ebebodi odofo ene yentna asizo Koowaa Jumedie ena yede brel yeshumi live on Facebook Koowaa TV GH live on YouTube Koowaa TV Samdaku's initiative Samdaku's TV also yeshumi ho is a Friday so I call it Easy Friday ene yen fast the PC enfama yaboafa abribiano womo eso yasne medical Jumedie ebrel as the PSA and come about herbal center or what to so agogo I sabi and also ba e ba no se okase mu ye oya wonu mpemu wade eto from awonti mu fa ACC ya de e wonsa no akobobo amemu abu pen ene ade ade a ne nyina no osefa bedan no atonso agogo I sabi na chipe na obeto na odi no bina ha ba do sin no tahini e be sa ya de na ama akoma ato ye me sanse aban ka se otina bebo mu ntire nyaro nyina edwane seya ukopim e wotema community 16 Bawe City oho sanso ena area 4 magazine sunyana bontin so obe hu banche mfo e oho the numbers no ena etwagu e wo screen so fa na na twetwe nkomo e mo bia se fata se wo so de domo no o de bedomo na aboa ama apomodin so etimi SCP esita fefefe yan fast debium e ma home estate and block factory one more say open sase open blogs open dine renting and now open dine ponato fadan home estate and block factory one of every year one side be one come on one be my payment plan wa bra usika enso na what you turn and kakran na also the baby LBT also the pachawada what shall find e will come say I think that junction one money Koowaa TV and I will die about two puso ma home atro for na e da screen so na we be se fata no wono e de bedo mo na boa ama wo fi etimi ayo de anopai wo mu kra mu ena yedi Koowaa Jumedie ebrel as the PSA enkoma odin for na ye boye papa wonko mu tese anopai nim so obade na daroma ho ye waji mi se akọ me ho ye pa ready on show na onka ho bia bia wo bia aba say emobrowa enyanka ekranfo wonu ma wo mu ni bi no ye fa sankrofo yina embedan wo mu obedidi amomu biedi obemo mba bia da amomu kra eni age sanso ena odi hye bia na adwunu mu kano no baba say entina ho emani say kojoto ansa na odi na ba sabre ya fa sa onua no bedan no e wo jape krom na onfa na dru enfa enka no o sa adoma chede no obo age de atomo no entina dru die odi kawa ya di biara se so seti bia no se bia nyaado
be free also ama also akoma etimi ato yem also the numbers e na eto ade ncheche e wo screen so no friend no na o friend na empo se want me maja pekroma baby abutu obi anu say Abidjan say ehimfa oboase proben so baby a o say obeba na wa ba be yo emo no for ompewe e de na ope pusu papa homa no na e na no pay no ono we eni kita ho na mo bie se fata no make sense bi mu say onfa entomo and ope we no ni aboafo a wono asoyasne e na ye di encouragement dey bro latter part of the show be lines not some now also stories are ye di ben nyina no what the contributions or opinions what they aba sanso and a WhatsApp line the screen also obefa na what the messages in afa ho ye be kenkai edi ama comment section e wo Facebook no what the message efa ho a honso ye be kan edi ama quickly answer remember Bishop of Alumba Akwaba and radio man mami show crying is a Friday na me cry sama me dey ema it's so simple ye rest for the weekend no na ye see na what you fufu the me dey ja kwan cry and say eya manokre truth be truthful manokre anyone in kind say we obi a o kind of cry baby a bedru bia no wo nyam na body mpa say empo je besie bia no kra de obeka e de achiro ye woni pa be wasase we so anokre ka eyo mo dire kan Canada for no oni be gigi oni na nam so why ade na obeka achiro no so won kada because osro so kan okra kire na ebia oni na ntibi ana empo obefa ne timuka enti no kra no oka no de wada sebie son sebie nyaado se opese wabrabo eye from na ye kama sanya bibia sitie asembia sitie se wawade no de ekoso no esitie sekire wano naka maame wo ma doso wo ma ni bi o ho a obabi ye bone a wontimi nka obabi ye bone de a ene obebo ni dede ama wo na ate wo yesa onya maame papa o wa abusua pani abusua fo no do so pa na so ebi obi anase ba ko mu a oya ade a wo ka eye wo ya wo so so obeka obi nso de wo be sekire na no de pete mu wo se na hope wo be se wo ka mu obi an say this is how the person is abusua pani wan hwe ye wo yeye ensi if we say on peno kore sanya bibia sitie no eye aka wo adwumem bibi nkoyi wo ka ye so pekasa na so bon se wo be ka no e be twe attention afi ye dimrika e bia de se no ye be ye na so wo be ka no na ya fa wotiri mu ka wonu krenti obi nso de onka obe ha ma na se kra o se mi de me ka on bo futi me nka e sei dia ene mo ase odofo o yesa abrabo nsi se kirwa no ka no kra bia ma ye ntawo e be ka da ko woni ho ye de bebodi se adwuma ni mu a ye de bebodi nipa wa ha nkomu ye ka daada ma ye bunfu ma ye nka de epe bia o wachi me ni nkomo bia o wachi nenso me ka kire o say dako they remember you for certain things ebia nenka o ho anka waka daada ama mu dimrika ebi o mu aso aware nkoyi be ma so se ne yere se bi son o ka oba no befu nti no onka obeti abontena o mafie no abeda mere me nka me kan befu maka ba ko maka mienu o mfimi nti me nka bi oba anya aduane mani kunu oba nsi no oma sabie so won se oba yi pen na fufa pa utim se edi ni nyade bi e ka oba no ho asam abontene be mate o se maka ba ko maka mienu me nka biem efi se me ka me pa cho ni befu maka ma ni bofu da o nti me nka be me na be da ware oba bema won so oba won say anamu we ya bema yitu so ya onpana so ya okru emwa no enipa we bata no ho edi ni nya bata no bema no nya hu agi sesebie son enso he bi ato no anasi nim nanso ka wo ka kire na ana waka onyi woni enti wo so won ka biu odofo koso ka na empo wantie na won ne tamutia he will remember you for certain things. Radio on show. It cut across because I may come across.
wakasa TV no yedin twene ho ot asa asem na ana ga e okay ensuo no kreka e kada kwa wo no kre no ye be kai ne de be na osoro we sraw wale nka ho na o sraw so be ye no kwapo na wonye no kwafo moturo bujo so enya no kwafo moturo bujo wale nka Bishop Akwaba ya good so ya ba oba de aya de o de nanso ache sa na ifi ha commerce amene ala nso akodi nkomo kakra oba de onhira yen na oma ye nkwade bia sei na yentim metena se na yemfa nokora o man ni hia emmere won na bibia nkoto temfa maye etena sisi ana maka to se ebeneja da koyi adom ne sofu chief ahaya no mafidi da te radi nyankopon onhira wo mo Mr. Yabua an international contractor Kofi Job hano mo so afidi da radi nyankopon onhira wo mo ya no meduru bank bia ne na musa man mo nyamfo bia pakeka papa no wura fini ho so wo nipam kon fa so tiam frɛ me anopa no ekoya no sa nya wona ya no sister kokko bi ye program nam se mpacho ani o se yo felumba me se ai se na me nhira wa o se friend akwasi chirematen Mr. akwasi chirematen radi nyankopon nhira se da wo hwɛ ye na onye okase emfa maye anya ye kodia ye di enokora hu nkomo kakra weekend ye kofie sani awde asem na jaye na ede papa ne mu oduru eye nokore bible si di nokore kosi wuhudam ze fa nokore bo wasere na hyetre ne mpaboa so otimi yesa na ade chem katabo ne kata wo ho a ye beto ye besori atia but emfa na empempi ye mu bebre no kan nokore but kwan fa so kan nokore ne maye nsem etimi de o hawo bre ye ndi emaye ntimi ni nokore ne nkwa achi ne ye nkwa na so atwa Kristo Yesu ba wiase wo ye no kofo pa o ridi hunu se o mfia aduasa miensa di ese ne nukure mu no amfa bebuo amfa nimdi anka ho a onni se mfia aduasa miensa no mpempi edi nokure bade kwan ya efa so di nokure no emma ye hawo bo se nanka ba bia wo si edi kodu ne edima ni ankoduru ho yankopia fiase ane nkwa na so atwa di nokure ye mu onipa bia ye no kofo no hunu ne ye nipa bia ya no kwafo ma bebuo mmra wo kasemu ye ba ne sa ubedi nokore asemba wo se nya bibi twitwaje ho da bia bo nso oda so gina system ni mu na wo di nokore oda so gina busua ni mu na wo di nokore oda so wona mfo ni mu na wo di nokore da yankofo bebre nokore ka aye bum kasa entino nim se da yan ye madamfo ayemfo nso o se me ka kire da yan ye kokoam nipa dom ni mu a no wo se kira me ehunu so ye no kwafo se wo yesa da yan pe nokore no but obedwa okwan be so because ekwan afa so ni di ye no oni no ani ni ye ti ye kan okra ate se obi ayemfo so na wuntimi nkan kire no wonya no kwafo ba na otimi kan obi mfo so wa kire ni ye nipa oye no kwafo but kwan be na ye so ye fa so ye kan okra kire afoforo eno na ye nsua ti ye hunu kan ye no kora ho a we will go far ye be koye nim radio might ya wa fom me ama twen so odan ya nim me ye hunu se me kan okra di sa nkwa se odan ya radio ye menye bibiem nipa no on fili okay waka no kra kire ne de ba ompe e de house aba kire ti ye hunu kan fa so kan no kra ne hunu ne sa ombe proto ombe kan ho nsem omde ye be kwa fiase ba ne nyina mu no e be pia sa aba abeto aye no kra so na me nhira e de Akwaba yaba sa pepe sa pepe Sema ye Kenya ni se yemfa no kuredi wura weekend ni se di abra body TV a nukure de eno a ni nyankopon because onkonkon ne maye nukure sa se be se atro ana wunya ana wo de edidi a wo se wujai manukure ye adwuma chance de bia mpenimfo se wutwa nkontompo ma osafo ayera nda abontin sa ti wo se wo kanukure situation said it biano appears in said it exactly Jesus Christ no na onsuru bia sa bia obedu nje bia also do no krema or the bema amount of life is simple John the Baptist of course na name was na said the oye die mfakwe so wa ankasa wo fa unua eyira ware die enye ye chenu trinity e ma ne wu ti Bible se tire ne nti wo ya omo a wo se mama ne ji ti be sere se omo moden na munni no kure
na no create no nkonimdie ni abotire o amen yaka bi achiro enti di no kre sene etie no so madam for no nko ade fa ho se ni pagina ho so no ye aduma nam no ye free nko ade fa ho se ni pagina ho me catch us we dey ofili aye ni we dey enye enka se se bi so me kofre wo abra enyina ye free ye close di agro dey so yi mani pa no ha mani pa no hu say yes we dey enye okwa e botu bojo kaka no kukuo mu a so wo dey obeka to aso what must say erade onshraw na di no kreda na wa brabo enye fo ensuro no kre oni akra tin person obeka oni usua adwuma o madam person obeka wani o boss susuro so obeka because susuro say o ka kire wa obeji adwuma no wo dia erade nka ho na di no kre da first story making headlines on today's Koowaa Show and it say abetodwa na dada no ese ye dada ye sore ni anti asem for nye kroma na ebuto ojam ade bia betum ojam nsam a wo kanyina ne se ohima Jackie ya che no woni ne kunu but esika akumajim kwakwa nim te men kan won sem bebre ye nkwane nkwati ojam the controversial stay with us you must also support what akware da akware bonia udi sika beko kotua akware bonia udi sika beko akotua ene akwara no ene ne ohima Jackie ene ne so umma ni papan ene ka ohima Jackie asem a ka wiye ni sei na se na o mango ani o ma wawu mu ene kwa na ohima Jackie hwe wo mu aka na ma titi wo mu ntino wo mu kwa ya ka ne decent wa wo titi ohima Jackie hwe da kwa na apro atete entrapro kire wo nsu na ya wo na o ma na pasa ono sha kwani techo ohima Jackie techo ana wasai ayawa akwani sa ana sha asese mu bi anka akwa na sem ene wanyini ye no wa shem techo na ne akwa no hwe 2 years Benin 2 years da bay ana akwa we ye be yi no afri Benin obi man so ba ma no so ohima Jackie awale wanya kunu no ba ma no so 3 years pas champagne no tete tafo a se bi so na jimi ne kro no ba ma kro no ohima Jackie ba yo obe fa no ono ene ba ma so dem 3 years da ba no mu nyina beba yo ohima Jackie na me ni nya free o ohima Jackie na me ni nya free Tracy ohima ba Tracy na me ni nya free ohima Jackie ko di Tracy atem ana ma ohima Jackie ni nya free o di Tracy atem na so di ohima Jackie atem ana ohima Jackie ma me frɛ me say ojam na so ma me hola me number ma o na so wo sere o pa bechew wo sere me ohima sa na ohima Jackie ma no ofrɛ no ohima unya ba no enti fa che no na so ma na waka mati aho na me ohima Jackie ma me ami en ko ye free samle ma me sende me kakra na ohima Jackie so sende me kakra to ohima Jackie play na problem a mitimi de ma no ba tu fi se me no mienu anya yonkofa ohima Jackie en fede ni anto semme se de misini na tie no wa fede ni anto timo ohima be ye free no ana ohima se wo jam me pa chew me mpese me srewada me pa chew me mpese wo bata Ghana ha bra me nchen wo London nam so ya sempa fatam so na me sister bi wo pemo sempa wo America wo nurse ni wo America enipa nyina yi me maaye no sa sister na show me na sanka bobi atwemare o di Tracy atem na so di ohima Jackie atem ana ohima Jackie ma me frɛ me say ojam na so ma me hola me number ma o na so wo sere o pa bechew wo sere me ohima sa na ohima Jackie ma me ofrɛ no ohima unya ba no enti fa che no na so ma na waka mati aho na me ohima Jackie ma me ami en ko ye free samle ma me sende me kakra na ohima Jackie so sende me kakra to ohima Jackie play na problem a enti ojam ye tere kan bishop Radi Yankopon nhyira ojam no nhyira ohima Jackie no kura sema ye kan ebi na abepia ha sesi ye se ohima Jackie ye nipa opo ojam asem
wo jam so penasem o send you ska o de to aduane di saa me nyina nkofo ne ohemaja keku a omo kan ne ma enye wo ne ho se obesesa na wo gina di atembo ohemaja ke because of say otoma wodi bie ena ye chi ne wie ye no a emma bie mu no na wotimi tane eba media be kan se oye kromfo ya makwan ame antete no mi wa na ne ne nam na wo akwanya se o ka kire ne sa ade a wo ye enye ye no kore kwa so wanka enene ne din se wie ye no waba media me wiase nyina bete se nipa ne nye nso na ne nenam enti se wo fa ne se wie ye no kore waka waba abonti o me hu nipa ne hawa oni nipa kura ni ye osoro omfa nchewda Awurade achiwade awurade na chiwade ene atra no na wana odi no kura so nani na wana odi no kura eso nani Proverbs 12:22 edi na ge pe no kura nkatama oyemaja ki ye nkrata o process se obetimatu kwan no saa bre no na wo so ase chize menu aba me pe wasem ya wo ye nyina kire se wo dome but mahunu ade ese emwa wo wantima nka wa mani pa nyina so ante ne awaye watwan amene wakonso ma wo so hye na nimonyam ugina ma no hunu se kakra wo no zitu anamo no wo kan ma me sende kakra no no so sende kakra enne na wo ma wiase nyina hu se ne ma me ama ne ntete pa wantima nka nkire ma me se mama ne a wo ye jaki ebe ha no ma be pem asem ntu munyaye watwan amana konso mu awie aba wiase nyina ni mu be kan kire ye se na ne nam kra na wo ben no kra no o ye fraud onye papa ni kunukuru ne te ye kromfo ena yadi we kwatiri yes yadi ko yemfra no nokure ti ubonu se wasechira kan ampa so bia na nipa ne nya ampa wo wasechira kan bere kwanya ofa so kan watwan amama ne aba ansa na ne nipa kuro di ekoba ne se ya obeka judi nipa beka so kan no kuro one nenam so onso oba beka nanso na ade ye wo mpanka wo se wo ye na mma nipa ne nkwa emma na nidaso na nko otwe ne ho no kwantima anya amfa amoa no ojam toko a wo kunyina aye oko odini tu kwan okonya amane wo kwan mu no na okoye so no wanya amane anka obeye dai nti nye nipa ne tiri mupo no no eye niema na anhihye yie na akwa sa wa make effort buza ho se o maami odo ba wiase o papa odo ba wiase sa effort no mpo o ma make bida ka wo kra wra bete kire wo hunu se abusua no kra wo eye bibia ma metinko bi be kan yin ka ho mpreo ka betwen se appropriate time no ubetimi akobi nanso ababa etima ya ma wantimi kro antimi firi adu se bokino se togo bodo se ehihi o eyo no ne kapre ene ne nhyehyɛ ye na de okoye ena akonye ni tirimu pobone na ye sign na ba nje awrade se atwatwaje o ma aba wachi ti se na onso anya the same amane ni bi na wagina wo ya o mu se nko me akokyeme na ade no wagina so be Canada gya nyina bra one ne nam na nka betima aka akire no a wo be fa ne se wanya otira didi mo kɔ wanya 2 years ye mfie nyamfie esu du obi kan wo hye won ya ma abonto yam ne beba nti eden ya oba ne be pie biem na opie na ne suban bedane na oba ade be dum na ne monyam ne sika fofora ofiri sa ni pa betima ya wadamfo da e wo wiase a oba na se wase trust no sa na asem ne tie dikakra me ka kire me wo fa se o jam ne sa me sra na ne diem adwuma de the stam wo bobi wo mo na nimra na won so ya ne man ketikiti nya sa tam o kam obeluzu o mo ye ne namfufuo nyina kama ya se me hu o jam na kakra no wo titirifo na mfo but all of a sudden bozo bia na ne nya free ya na ofiri se bia no kura wo kandi na nipa tan no but ye wo no kura ne ka wo hunu ne ka no a da bia nipa be ba nchen be ko ebe ye o se ye no kura ntia na nso o mu hunu se wo no kura kana dwombo ne ta akire asa da bia obi to amane ma na ame hunu no kura fa ne ho obi nya asema na ame hunu no kura fa ne ho ba ne nipa ne nam na se de ekoso sika ekoso aduane ekoso de a no kura kan ntimi mpie ekoba ne sa osoro nyono na udi no kura ma no udi ma wa wo ho ntimesra na ne diem so ma na nimra ne ho so na niema bi wo ho a bra asemu no onye because me ne radio nam otoma midine se mentima nka ne wo na bra bo ma nkyere no na metwen ma ne tofom ya afa me be kan kura sika ne ma biem no manya bi adi titama me wo na wo se meka na wo firi ho na amane amakora na da bia matima didi na madidi ache edom na nimra ne ho so wo sa akwan ne so na onya isa da bia no sei no be ye no sei no be ko ba ne sa ubenya ache de ne be tetena ho be kire no otu ani a ento obi anim na futu etia wa amle be ma no. All right, and you know, Ojam, easy, Obino can access one case of wash ma, or chop my wash no tea.
nti wa so nkote da mpocho te ya tasa nti ye kromfo fantefo na wo hwe no ye bede wo nyina sida no pen so what do want TV no whether to come over now wo hwe Koowaa. All right, answer na me the second story middle bro no I have couple of messages I would love to read them before I go for the second story. If you watch the now, she said kindly share this video to friends and family to be blessed. Thank you so much. I have this for me for the Caesar. Good morning, sweet Diana. Of course, Bishop and international Bible reader. Have a blissful weekend. Thank you. I'm Uncle Bossip says good morning, Koowaa Show. Nation's uncle of Olumba, and of course a radio man and Ohima Diane. Thank you so much. Good morning to all of you. Then I don't pay the ababe to dry any say. Nice in Ibia Utimuso or duty. Now Ojani duty instead said Obeha for 1 more bedroom, 1 more 1 more was said when we assistance was said for more assistance no. Nesini went to me and Nimuno Ujai ho. The duties in now Ujaho na adia oko attended to and say one more baby on one vestry a woman hospital won't know Uja Yarufu one more so one form Sebia song Anyeto na Uja Omo say or Pakushe na Wabwa and one more child one vestry decorations. Yeah, patience with the Look at this ungodly time. I was healed to Lekma Hospital, and this very nurse, which was on duty at the OPD, refused to attend to me. This is her face. Refused to attend to me, and she was rude to me very well. Till now, I have to cross from there and walk here, and she's careless about it. How careless could you be? They are paying you for it. So you have to. I will show your face. 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 I will don't max up and be doing stupid things. I will show your face. Okay. Look at this ungodly time. I was healed to Lekma Hospital, and this very nurse, which was on duty at the OPD, of course. She really wants to show her face, Bishop. Diana, Dana make an ebinumun tiasia, a brand nurse for the barb and Joe Mususa by more modumania. Imposting warm, and I'm dear not tone, and I'm so Musumai can who be. And any pan tiasia will be up yet Juma upon order that 3 years I was so near Juma and Yamesa Canano, and our quabasis one. Obitifie, Unya being yet. Obianya, raise a moon or woody. Yemuzaza hospital no muni event planner wo the whole government hospital kasiasa no muni event planner se muye bibia ono nsu dwumadi a wodie no so obekọ akototo ma ne ma akotote ana aga na pre ne ho ono ana mpaninsam ne sabe mprenwo ne anigya ya ne denti no onwere nipa nkwa ho a event na form na ye bo ntabo ne ade no ene okwago se de nurse ni ya carpenter ni ade ne nto asumu Unia bisu tifie nyanko beka ne atoso atra office wa ama wa hwe ayalefuo bi amo ho ato onse nya na djuma ya ye ne yodium man ya diska wura chie no anya adwuma ne bi ye tie koba ne sa oni ho do bia se nipa ne bewu be kwa amanem na mfa ne ho onso ye obi kura nka baba na kasa de camera to nkanye ne face no beka ho ase oh I'm sorry bibi na si kura e fra video ehu se aga buade na bibi na o de sabon kumbuza se na wo ye trese o ti ase on fani pane nkwa ho ye mu bebre ko hospital ko wu abranya ye nkwa na emre na aso nanso ye nurses ye doctors ahwe bi a omantima anya wo ye ho na apira ye na akum ya to akone enam se ye ntimi muso o mkwahye bi anti no bo wan se o ba na ye nyame dia simple e ga ye ba ga na nipa okum nipa o ye free police nchi no ye nhye dan hwe mu nkwachi nurse doctor okum wa wakum free so my say nyame no okun ayi musa no kwashi bia oba no yale say ni atretwe report no yale say tama na wo say oye yi wenye scam tum ya wie bozi akata achi ni ya twe ntoma fufu aguso mi wan ka wo nkwaso nipa wo bo mo no sa nurse ni kura ntime mu awo eno na ya na ha me nti omo maka ni isu ameka nzo mo nka o manu ntu no mu bebre nya akwanya the same thing no be ba be di masra ban no radio wa hunu bi ebi tifio munya aduma no nye na waso apene ntem na we na koye event planner e wo fie mfa mo ne bra
na ne otifio nya adwuma nya ode na be hwe na nan na be pa adwuma ye na o man na tumpo na ekọ nanim dan ya so onipa yare na hunu tibi a wo famu na akọ na wo se nurse ni afa ne no ma ye hunu ne echenze obi kura timi kasa akire ye de ye hunu ne echenze de enko a me de tobo na ja kasa de na o ye no aye ne basasa na o ja to ho bi wa so adwuma no o kasa da kura timi yare ne so te akọ kura timi nipa na ni ba ne ho so enso omu ni bi omu bebre no ani bi what me jayale for good word no what yes ya bonten say ye decoration e dey na de be ye wo e be ma wo den edi ono anepe ene wo hunu ne wo hunu ma aban ne mfa nche ko mu nya adwuma nya no ye bo machi how much more wanya bi na de bedi agro dia ene aban so de be che no a eso no ala mpanifo ho de be che o ma na so mo mpratwe tantan na agba afa ho enti no muntimi nka no kura mfa nche I know the ebeka bi ache because this is bad. Diane enka patient no cry cast to say the odin kan except at so can be say oh my dear I'm sorry no we say ebia enye ni da ho but ebia Bernard say bia opie kura no ko hwe the omo ye the patient konwa ani ade but this one total ignorance so why ignore patient no totally Diane ye kodi ana me say ebusa so bi so nurse ni nifo okay ubekumo yejuma yini but omunnim ne se ono e bada koni ade a wo ye good na panyini bia friends em wani nko mo ho tinka wo panyini kro no se te sa ampa na anim nyansa wo yi ni se o mana ni nko ho no so de obi hye na chi e hospital na ni wa ba adwuma de but na tension wo da koni ho mo okay wo ti ase betimasi si ye wa ha wa adwuma ye presenting ye ko jam wedding no amu bi ni ade ba obi adi obi afili na ye program bi na director say ene ye mpon program ne pepepe no ye di ayi be da man na aduane nso abe na waba na wo ye na se wo na wote a break time bam kitu ba za me sole ya hwese munhye ya ti se no time so na dimnika be wuram na kana obi ba air e wo say yen ni e favor say ye dia pressure bi aye dai ato so endia no na amasa ade wi aba na se entimi so an favor ne sa so na se sa na tie nso dia ene na mpanifo nso nyam betimatu omuka kwa ye omunhihye omuniyema yie se ye bibisa na asi a awose mo pe assistant bi na ono muma ba award woni ne wo ndi okope ono no wa akire na mutumi gya wo no wo yi nam sa de adwuma bi hye ne nsa na ekina na beba wi ase yenye medi na tam se ono na enye mi wa na ye mo nso so de a so ba de onim kokua mu asem na bishop mincho no enti yemfa ne se wonim deco ene se okay e ya hwe mo enti wo kono na onim sayare football what mean empo bi ma na hwe wachi ma because years ago na me receptionist ewo company bi okay na me sorry na me ko air na me receptionist no na me san so akobonyom ewo radio no so enti time so me kwa no part no so e bot 12 ye can you see we na makobo lunch time enti lunch no say me sorry fi reception ha me po bi attachment man on my bedroom more my free me so want to hammer me na mako because I know say I was some cobonium is also part of me jumano but me boss an can tell me say eya wo kwa po bi show but within me sebie so nyansamuli no bibeka na madwen say me timi nja front desk no was sa enkohye studio nkobonyo panini kan tell me maybe ohwe nyansa ekura me ba me meet me pobi enti me sre bi so na nka next ni no ont me friend nyonko bi ni colleague bi say me pa cho hwemechi ma me na me hwe de ko ya ba na dan ya adwuma kora wo mu ma wadwuma ya na ma wo da proud ne say eye no abi na me koye ndi timi dia refie brewu ni pakro no a utu anamo etesa for example ye nyina ya ade wa ye doso me feel say we say camera na mpepa ho disi ho apepa ho awie odi asi ho ya sa asoma madwuma foforo me kwa eteki nipa maako no betuma kaze o me kwa yi ha ba time so no he na bitu beja wa akoko wie ne wo so ye wa ha obekọ ndi si obi o wa na bebusa so wo we ne ye so wo ko betuma kaze nti wo ko amfo chi anya obi a amana ye mistake but onu so hunu ne se e adwuma na bi ho na mo no otu tikasa no mo ye de anko he da nyamfo so me no kase bi god o mu nura mo mo wie o so wanya ntimi fa mo hwi nkomra na aye alefo so ada onya fe no obekra se me ko he me de ku aba wodi asem na se die wade bi wa se event bi ana yi bi okay a ya na sade asem no tie no na be kire
ene nyina so ne woni yehunu pote pan se ye digya no ya mfa nya no nka you get to know because ni nua na o ni nua so oto ade aba afre no do so me frosted do se ne be mechima me ko na ba ba na ye ni ho nti bi ono ama meduru ntem na nurse ni ono so da was patient na pie no e ya asem foforo nti na ya na ja ye ni me nu ato ho se ti se dia ebe ye se ti se so ebe ye se ba na me sro mo ne se enipa nkwa ho hia chen deko ti no matter what no mo attention ko nipa na deko no mu ye wie nipa na be kwa kwetena ase se nipa yi bi nsu na ewu yi no mu yo mu tutu ana odi asem na o mbetutu akọ odi ase but adwuma na wo ye na betena wa ma wo da because ya yarefo ya na ye be yare akọ ababiem to anhwe ye ya ye kwa ye ma obiem dubo ze nipa ma no na wadwuma na wo ye as nurse ni ye bi adi firi mu edi a mu hu a mbesi treat patient na emu a na yare ya na monya niema nyina fefe monya niema nyina fefe ne kwan so 1 Corinthians 14 nti se wa unim se patient ne kwan a wasa mfa so treating ni a treating ne kwan so uwie na hu se da koso kwan ni a na wa ye ne kwan so basa unya abodina keka bia wo akire na mu wantima anya bia wo ne kwan so dia trust me abodina keka beta ato ama ne ma akotote. All right then Mr. Wanda you may be near the mouth na say uti a onechika kra na bo sorry na wapo bi na wa hwe chiama na I am very beautiful. Let me go for my first quick commercial break. When I come, Koowaa continues. Homo. Me pacho. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Da bawa bobuano. Ebi biara asabi opese wo mre fie. Na afi wo mo boss say bi. Na hu say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye de sa ade ebrewo. Wo estate a ebu me nsai su bonkum ni nifa nyina. Yenya ne da no. Ye boa ma wo baabi. Ebia na oni adaje. Ebia wo amanone wo akontrum. O prefia yes ye wi ato because unyi obi ani a. Wo ba besi eye home fo so a. Yebeboa ama estate tiapo yenim se sikape ya yenim fifire hu asem bible so odwuma yeni bia na katua asem amodwuma yenim fifire wi wona wona senti no wo fa me ami ko gina ho bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa dey cement akodan sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu ade de ye gina ehwese enyem ekoto te amodini bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number na egu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope proto dayi proto eni echi proto eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie ne ye dia proto bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa che oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya ne wo brane ma obi bo nso da form afenso wato proto ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi skamba agusuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia na hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo e bi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia kogu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma hwese eguso keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed wo do ho abokupa in fact so otwa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehun enna ne anu nko an ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama upe dan han semi room self contain
Dobro, the time be a open beer, Rabesi, your home estate for so you may do anything anywhere with that because we are from home, so we believe home. Brevier, never have do any brevier, Babosses, brevier, Betasas, brevier, and behind an hour, Ubeisha, a number de Guasia, no crassim, your hands will be a din Sawas, will be a din tomorrow, in Javas as a parman so now, your man and pa and more din room. Young man broke papa, service made, Akum, Usaya one, wire, friend, then needs our Sumakra. Bah! Nuadofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia wa so do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a boni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewomu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo ndompe ebasa na eyi etim srade ensuo enwoma nkitinkiti bia na se gregre na cartilage a esi endompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetene mfise ndompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hotene ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se haw abetena no mpenim ba no mpesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebra yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wose o hwehwe ba ye be chontu free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wose ban herbal center ya so ye foforo ewo Sunyane Polytechnic anase Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wose opa bia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baabi bia Ghana fana wo bia no de aka kire on se fa unompemu hawo anase nkase mu hawo a unompemu etutuo usisi achia ukotodwe unante so a enyeye wo spinal cord kaseti ti uno minua achia wo anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa wumu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brand se obese wo bo anase bia be nante tieti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a esi ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti so spinal cord dompe ne aya ahwe ni ye na se how be mu a ban herbal center amabobom ya ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa
odifo ene odifo na ye bo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mo akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo ko e hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba hawo de hunu ni nyina ma borofo onibie papa na basa so na ene ji se ma wo ni se o yare na aba na kache a ono ama baby a wo beda na wama wodunani adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so niam a wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene e wo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia wo ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa obo ebeto yam yenko he ne mra ya fabi na na ye bo a odifo awiemfo ba no japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapla media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se mehwe nyanka nisia mobbo wafo bodi ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame ya se na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nyagidie se Obama na say one ka say mu problem na be dey e be soko chidie ni mu a unso kristo ni jase obi o dey ko wo chidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho no be ju nsem mi hwewura mu ba bi na de e beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ne hweku amese wo de mbera enye achinyi bomode aba na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese ye me number wo hwe machira kwa adu benyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese ye amen TV, stream on Facebook, Koowaa TV GH, we're live on Sam Daku's initiative, Sam Daku's TV, so ye trago ewo ehonom. Na maminka say Baba Santa Equasi Sanso and Odifo and I work creasne, Home Estate and Block for Tree, almost so Equasne na ye de coach me bro. Latter part of the show, maybe a line is not soon. Now, also what's me afraid now or contribution beyond what to me, Eddie Abba. WhatsApp line and screens for messages for her now, yanking kind and far amount. As some of better daddy, in name saying, I was most Marconi and Lewin and then an ex wife. And I said an ex-girlfriend among some sorry our Ghana Haman for a tune of threat any abasa and then I'm so Emma just a party echo grantee interviews. I say a man here be an hour essay ye casa be well she said dear Kojon cancer loin Baba Bontene or no so Wabe Clay in Simbia a part I beg a count of free say a yampa. You could video Fama ubuo ukasa de se witiri se unyame so obey de wabo mi o ge de obena waso ge de kwaduma dabi anko na ho ade e wo dia so an hwede ye be fi wonsa ana se nya wo dia an hwede ya na me de beche tieni ma no social media en tro boase Fama tieni ma no social media en tro boase yakon fo bia che de man yesuban beta ma ya che de acha kwachi wonsan ka bi ensma ya katu nipa so no esi wu hira kwai ya na me ya so be trase wo di le ya tama obia tanto ko no be ka me so yin ko to ko yin bi an ko to kwada ni aketi o ka hwe nyi miti me ya no ti me so me mma because since the one me sha me me bi Instagram ba bia no you can follow me. Min kasan to be on Instagram. There's no way. Me na sample. Wadi anyam paibo. Kasa anyam paibo. On sahawa. We konfo a anyam paibo. Huni na kunja wa anyam paibo. Yo e cancer for you ma. And that's why I cancel it. Oh, wun cheche mo wo say no. Oh my God.
nyame o shewa sa mo nyansa kakra ka ho atase me so ndire wo tirim na o pese wo baye ni wiase no ti wo tirim se da che obesika obotoka wo tirim se besi fia tuma na mo besi ko me start ga da o mo me star mo me star for Ghana manga na mu a e ga de me di ko pese besi fia che ma mi katin beto land no got to land na se ejifi bisem but me focus me am nyai cause a minute no never boy already she dan investment that means the investment here 18 series 18 number 2 be 20 series finally waba abekasa Bishop, you think it is worth it say when about abekasa I'm the radio senya wale no no kasafa na futu no de bae. Okay. Ko tie nkoma awodi ya. Ya na yere kan ni pe kanya no ho no bae. Ya obetufo. Na nka me no kora so nka me na meka hwe kora. Nka asum di aba. Se beta frache se obi agimi anche se wonsu gimi. Aha be ko obi so be ka cho se we hu be ne hia. O yere kan sembra na be kan ye hunu se. Ya na ni abeke kan ye de mpaso ni so. Ti me ne de a na sabita frache obia ewusunsun obia wa busu ofiri mo obia wa said your react towards ensembi odi ase e wa sembi obobo na eba ehun anim gwase yeso ti no san se wa mfi a na wa mfi kura but kitua bia be kan be ye jam se de ntimi se yi nsemba mo oni mura ho so no ato amana mu se tim aha nti ko joda bia me ka kire ne se kuruma ye nkofo ba ku mienu miensa nan bi wo kuro yi mu a nyame ahira omo kasa cha na mfunso oba menya aya na nko mo nkasa enso omo timi ka se omo nkasa ba ko ni obi ni ba ko ni la de gezi ba ko ene ko jun kansa lewe so okasa na wo chepe ni aka echi ne eye bom ko no oguso kasa nya na bufuo ba ko ju sa na ote ahase no ade ne bo be so ofa ne no ma but wo ye interview na obusa no question ko echi ne ehit no bo nza fe de odu limit na yes na bomb na banti kamene no a menta ankasa ni onso mpaka sadudu emfunso empaka sadudu na de osanka na no onipa bi a wosanka wa no oye onimdifo Proverbs 10:19 ntino otobre bi a wosanka wa no na nipa bu nimdifo the bible no says obakwase akura kana nitum a obuno nyansafo ntino nka ya na otobre bi ansem bi wa ho nhye dan hia ne ye wonkofo bi wo zo a nyame de kasa che omo ono 1000 times obaba so oba kasa edin so be nyamfo so onim ne oye dankofo no ba ko ne kwa me plus wudi na tem kura no obeba be yiwa no onhye da mane bu mfu gidigidi na koma ma so fun obeka kire afra ne kasem no obetuma di 2 months na da so dwene ho nyame de saa ne che yes ade ya nya ne ya obeka asem no tantan ye ni interview ni so obechem onchem obetena sidin de kasa kwa yi bi no de watem di dia frem kakraka otuo na otie won so akoma ye ho ya ti ye wo sankofo ne nso ye dai ewo ho ene woni ono so kasa gugugugu obeka fun acho nti so de gugugu fun ba omfa ho no asaje no nso de ho ya wa brawo onso no na bo kan de Japan o faze fo mini ni mo nyina ne obia ne otimi no was that steady o ni obia tumi ye da bia na yesere o mo se uhunu ba bia wugina se de no no e kan no na ohunu ha abesi a control enne ma o brand na no ye dene enne ma o mu ye du because unim se okokasa na be kasa bia be mo man na be dwawa den no aka wano atum tubozo man na ekuma se akoye nipo oponia na yere kan oponia we mo kan onfi bozo mo ayo kumafo na enso ya ye nipai etomre bia ne nkofo so ka dutra wosa ko ko yi wano ka bibi yeso mbe kase na ye enso ye dia bedi nkomo bi bi ne amesere kodwo ni se wakasa na mentan ne mu nke bedi okana ntuma ye because komo ekoso ne ode ba ye dia nya nkomo na no yi no enti obi bebusa se wa meka na anya dai dia besere ne se epa onkana no ntum amafo mu ne se ebia na opeso be kasa mu bi so no so no ne de because wa meka ba you wan kasa mfa ho ne ehunu ne de no de ade ya bebuo ene se wo wale na se uni huni madwa uni hu asiesi a be madwa anya mpaibo nti sese no se Ghana for po se on be ka ne so peso che so yire dada na ne che no na on pe dware on pe wi to ba no so fa ne sa na adwuma de yawo bozo no so ba me no te kura onware da on sa kreti ade foforo etinya yesere ne se anka ye kan ya no tu mani twema omo na ebre wona wo fili
na to ba bia asumdu na nka bibia akotote e dia maye so what asem na se ojimifuo mpo so no ana no a obu no nyansafo na de okana no tumu no onipa okana no oye hunumu ni Proverbs chapter 17:28 tiye nyema nyina na osi ebie ya no ho so what asem aha ni abebie wa no so na wo bia man de bibi pa aba the Proverbs wa wasi emu a okwasea na jimisem so na wanye so no bua okwasea na jimisem so no wanye na ni so onyansafo Proverbs 26:4-5 e ka kire wo se memua no for 26:4 no wasi memua na jimisem no ane no anye pe e ba ne sa anye nsem nya na wo so na 5 no so si bua no na jimisem no anye na ni so nyansafo no so wo ba no ma won nsem a wo de ba evidence niam keka won mu aye du na ni ba won so okay ti sei na tie na oba na tima ye o yese na so obu okwase ya no wa ma nipa won so onye nyansafo se ne okasa no ato dia wo de ba ye hunu ne ba mu obi hunu se yo ba yi ken wo boa ana ya ampa na so obe yi ni jam si die si ya wo ka ni bre bo so ma oba na kuma ehuru na sa akotutwi cases ahodu opi dia ye de e dia ba ti nya mesra me wo fa ase kodjo nkansa lewe ne se oye bema ti na awrade ma ya de na esa ya minim no ensem ni bi o aye nyemene na ye nko yanim oye yonko bema ko na ne na nya de anso abetutu bi abo na mema mienu oba ne bema de oba ye oba be mo aye mre ne matimi ye bibiri ti mesra ne se ebetimi ane mani nti ya won forget bi asa wa forgetting kwara no na say obeso ni lili for some messages that came says that when should learn sense, and of course do something for the baby mama. We obidia or the aba we the ama we the no. I think I can read this one, so I'm going to skip it to the next one. No, Bishop, yen kwenemra ye ba na afi ne mahwe say meet me we go nega ne dia no ya kakra oba na watna no but so make I say Ushemwa Enkea, but a mamra Quanson. He didn't marry the girl. Oh, that be Ankawe. Okay. Diana will be a year duma. See a year duma. Now, Ubia Babe Batao, if a summer boy or hunim dear, and power boy yan some faso. Okay. What you some okay. That's a any pacrona to my yaman faso. As a man fan argument to or call me behind the The fact is so young faso. Young faso and some quadi, or just a woman who's feeling also young faso, and I say because on our woman sanity. Ordinary starting anyway, and never to many of you in room, and ya, Sabi school woman. I didn't just one wow. Okay. Your baby is soon grab a can, or both from said to Abrabo. It's true. What you have some say? It is a obesity soon so can only say to me to doom pempens will be a why be. And at least be back whom you be a bit my yard. And so, and I bet me, you will never be over. Nay, 2 years, Sabbath fracture. Your car can't smile, ye each ya short to near Nubia. What you say? Oh, you bet me 2 men count. The Frobana da Cronia Bush answer why you be a mamma. No green case anti Bushmono. So just the mamma ready and show crown on a Dutch and is only be this own faso. I could be out on a mammy. As been Timonson and Namo Massa. When you 2 and the non fan pen quas you didn't go, and a tron and cranka cadabefa. Oh, be abons while you yamas word, but then you stay back. The Cobatas as and the can be an old Uis can yo, say you carbon tins or to gunko for so. Now I don't bonnet. Oh, as I Yamisha no yana. Okay. All right then, and lo ye best rowa sebie son sebie nyado ye bibi fama baby mama because a lot of people are like na from you pro whisker e dey no dey sike ye ma sebie son on person be boa girlie and now so ye bibia a sombo to the extent say ko joint me fan channel. Let me ask you asana maba why ye bibia bi sombo e ye ko joint to the extent say we dem the channel ni Diane, so per se, who is so young and Safua. We are winning a mono, washings I would take you, and name who is so young and Safua. Okay. I feel per se, who is so young Christus Sumnia. We are winning a moo, who ashes I would take you, and a me who is so young Christus Sumnia. In the Tomidavia, in Nipana and Ubinka say, it me too be a. Name more ashen towards Nawayan, and the music video I mature do. Okay. I deal with poor Bana and men I'm getting on one. Come in, Sandy say that. Okay. Men I'm never way, come in, Jenny say that I'm more unique, and I'm here with oil. Okay. Nawayan, so here no one, no, and the son of the IO. We are there with the IO. Now, what trouble, dear, wouldn't you know?
ebesa ka bibi dia bedi watem okay edi ozo ye wafam die na ma bondisu ni beti asem na se da atwa kasa ne wo ye nipa wo to oba na ye ni we nyina achi ene wa moso wi ase da no timi sa ye we ma oba no a oba ye ne wo fun bozo bi ati abonten a na wo pun bi ma but wo ye ni se wo ni ye ye at the cross wo ye wa no odin no ntimi nchire mu nchire bi then na it means e won hye da hia edi abesere no bi dem guso ka so betie mi no obaye obonso obenya asomdie oba no ko obi anye ni interview oba bia em won ko yi ya no say no cry no aka chance man interviews bi all right then so lewe ya fa no sam na ye me fa a last year story emerald but before then I have this that from Aluta says Diane you are the best thank you Diane please oh like seriously okay I'm pausing it mama ko fa last story emerald Deliban Eshin and Komo. Honorable Kennedy, a Japan, speaks on he becoming a flag bearer for the national is it MPP, is it national New Patriotic Party? Yes. New Patriotic. National Democratic. Let me go and Canadian custom basi. Anyway, now honorable, I bet social media and also say Sabia son Sabia Nyaro also obe contesting a flag bearership for the coming 2024 elections, presidential to be precise. Now when a man for action is any abesa was social media and so but it has a calculation papa nankasa aba bonte abekasa area for young kwahe say obejina mpampa and a man for no person omo keka na adwene ba so say onko stand bi anase dey. Let's watch and come stay with us. Oh me patcho to say oh nyame adom jo Ghana for adwene eyo munya kakra ebinom so mate say obepre presidency akonya Ghana 2024 eye no kware ana enye no kware oh eye no kware my imagine say me so me contest nti obepre akonya no yeah the nation I'll pick the form na che say obepre ebo MPP edim yes sir MPP edim jo me contest emreni bi wa nti no fears Ghana for thank you Nah, no turning back. No turning back. The decision is fair. Concrete. My decided say, "Ebie, I am up. Be out when I say uncontested. So contested. So be contested. They say in the Omo regional election, Omo flew out on national election. After national election, new executive never share time. Obi out person. Utu Frankama MPP no obetimi akọ rounds enti let me tell ya na che say ubegina ama MPP nyesa obegina ama MPP e hono me fu ma share nothing will change jo enti ebinom se de ebinom si ebinom te se wo pese wugina na ebinom te ya no ebinom se ahomuhu se eyampa ana me ma won kan si me an matu manum tu akire wonne say be nomination means me fa forms me contest honorable na obi egusa say de be nti na o person contest akonya no wo hwe me koso Ghana if say na na Kufuor legacy ofiri ho the only person obetimi atwa na Kufuor legacy so me that's the confidence I have she say oh yeah mistake e de koma obia NDC beba papa no mama na Kufuor legacy no enyina ti senia president Kufuor adwuma papa obeye ye mistake e kokon ye ho e ma NDC ba 8 years a o mbe say adwuma papa president Kufuor ye enyina this time I'm appealing to MPP for say they shouldn't make that mistake again. We should make sure say we break the 8 and I'm the only person who can break the 8 in MPP for them because I've not been a mainstream MPP. I'm not in the cabinet. Face a bit me a new brand for MPP and a Japan's ticket. Not just me nyanti ya not just say ubejina ama MPP na ujitum se
enam busunti no party ne betima de nkonim come 2024 hands down say MPD for Jimatu na ya melidia me wo de Mahama ba me beating hands down. Wow. To beat Mahama. Yes, sir. Me meji salary, me meji pecs bia me be ma scholarships. Me ma scholarship ama ehia for ma akọ university. Abaye ti se nia me ma ayen. And me wonyuma bebre, you know, na me any die mu awo. Chop money kura me yi. Se me be di akire se me beji aban sika, me ntimi nyi chop money ofi. Honorable Kennedy, I come from Japan, and you know, is it true that he really wants to stand? And then he said, yes, no turning back. Which are we going now? Diane, with God, all things are possible. If we say Nankupon Famudi, if we say Nankupon Afamudi, Bia ni wa entimi, Bia ni wa entimi enyeho. Luke 137. What does that say? It is a who did dear be to me possible. That na make say Joseph Mofrabrem, I think 18 years, 15, 17, 20 years. And also that yen in your mufras yes or more tano. Say the die soon as a chance obey any packets here. It is I'm going Joseph Abacos man who's go school. 18 years my time and in your animal was stressed as a Freddy and a common more coya. See that soon in never young kuno. Bisi yan tono bisi yan fana shamram yan fana tade nko kire se abuwa bi achinawe ena ni ni aba kugina ya no se dabi yan tono ye kasi ekuna emwa ye ton do se kodi Potiphar fie kosum ye de domato no so to afiase straight etimi hye hunu ba bia onya educational background but from afiase no he became prime minister. Okay. So it means obi kura urade a no person ye bia timi sa de amemfa emu obi abam se me hwe ne ene kwa me hwe ne suban a me hwe na ayi ma de we de wonya dabi ya me hwe ne sa emom enim se Canada Japan onabo say wo loan tone say o president tone is different arega person go kan say ona won se Canada Japan ka say sa ne bufu a na ya o de mfa bufu ntu ne bumfu ko ye interview keke no sa this tone pa o ba wi ase won Canada Japan wa share bi da the Bible says you nim papa no anya no bone ma no unim so ojo kasa say wo na mfie da nyina wanya ya na ye bone ma mo oti ase me de me penasam no kure de manka na me boa me say we be stand president me campaign cheni free but the futu am guso de ma no an say mo ma de sia say de Ghana fo emu bibu ofu MPP obo be je nim guase poto to one China nke bia next 4 years no 28 no na say 2032 no na nko aba eno de nko mre ka me kura me campaign ma ba this year de oba obebre oh sure ya wo ni pampa wo fa kura mtie me wo ya wo kese pa but looking at senior what society no ni ajaja en ka be me hu ni sen ko ba obetimi awene oh win de dey say de obeka sem ka kire no ntwan mo odifo bi me hye wo command ti bi kura me ne no a kemi jam mo ni ba bubo mu din no no mbegu mo ani ma si wie na amfa the following year you know na feel nka me ama ye dey ma ba ani obitifo hunu bone e beba obitifo hunu bone a eba odene ho ko hinta Kennedy fa ho hinta na ntitiko afọ de ofem no mfo ho nhye no nya asotwe na nya simple mfa ma onya sa o prebeshi asotwe na be man titiko afọ abafam na omumom na benya nhira wo mu na se ene ma adane edi abasre ye mpanazem ye kampa chene nha no na akire nipa ho nka no kore they say condition wo mu de MPP ni ye ni yie ni ope wo nka me de no omo ne ye ni yie kura chese MPP de this yi de no best stand for se fraberi ya o se fraberi o no de onya na ho biso vonza asa wo kan sa na mpese mbisa se wo kan se MPP government ni anywhere ni ya wa generalizing say ni ya e kwan ben so na government ni is about schools, is about petrol Ghana voice anti bibia anye and let me feel you me ba ya lol phone ni ajim so nim sam tiase ya so lol phone ni ajim to dem si atenga jange man faka bi no manante aba so eniema bia di adanse na no man ye mpe ne kure ene ye mu bi so ya do party na che dia de yawo ewo ye mu papa me kan kura kire omo
anko yie tumi me ne de timi mi se me convince pa 2020 yi de MPP for wo adwuma ye on bebre me convince na me kan se ade pa MPP be ya ma me kra ni agye pa se party se ne a ifiri makura se nyina kofuo nti me braja me busuani na agya MPP oni nei de na ma heda na me to sa bombo no otia na aka no kwati o ifiri se bia o to abakọ ba bi na o de yawo na me heda aka tro mo otia asem na se o mama ye nse sifom se twan nti na no de badun ba bia wo mu no trust me you will suffer before you convince him or her. Everybody says that Diane, please, Kennedy Japan can't win. He has to wait. What are they arguing? You know where Diana American son of my country. Oh, man who 8 years there or Bobby be bet mercy. But this a yipa when you pay come the Obama Cabibia. One had trouble some crab basket on our quartet. The Javos will be different and so on to be different no more quartet. Let us say, and queen, and fat, and your veins, and my own chain, Nidin. Diana to me come your bread. Looking at and yet, there is over Kuame one or moment to Abaku. Draw your doors on. Now the teacher need to grab a sham. I did walk up group in school, man, norms on one to Abena. I was what to call the Bajomedian. I'm so mad, you're born, man. Dwell near your morning. Why you campaign against Tiabano? Diane, what do you want the government to do? What I want the government to do is a yakwani and him say, yet the near Muntimin, my ye. Yenim see a so good die, a yet the Muntimin, yeda. Or mammy is a hospital, yet the Muntimin, ye, my da. Tina Damoquabu, Jenna, Goyo Moya, Diano. Tika cry as ye, and say, and near Mamubago, Uncle Matia may quany, see, can you know him in a tunnel, or point along so offer. Oh boy, you must do if I talk to Kubi. It's in the heart. Bishop is in the heart of our community. And Nipa, the working, say, it takes being is in the heart, Diane. Adoyano is in the heart now making. They say, Makuma Same pa. And the man the car coach ya okay. And the minya this year. That's how go you prison for said and now into your heart and is mini. But Rabanis will good near memoir. The ten will come. Nipa be on your scow and whatever. Into whom will be a dear and how. So we are the actual beer and found and count. What do flew a kuma pum? Oh, yeah, Nipa who say, Bray with Nipa. There's no 20 go I can't. Near them grass and your case, as of we are shit. It do ya the ground and I am about Timo Wakoye. Okay. It did be a simple buying for one say. Yen so many a pet. Okay. They can't do anything to change Ghana. But at least, on my young high. Sabaya or Banna would join visa and count. Okay. What you say? Ukondo, credit and your ultimate talk. Diane. Who go into the Godalipu and every place? Nippenias Calcran and that group as all have fun. What Marco executive place are. The acquire Escafona man says she or more. Gave you hearing him who could no and that. Menyaba could be on the Escanibo, Pemasem so far. Meno Babra. Yen Timintino. Both all cover be a G5 city. Uko also. Ubeshia mapa mama now do you know my boy Jack Maso? They are the near my befa. And yeah, intimacy crony domumu. We are politics, good politician, cronimugo. Bible, some you should crona mu come ye dear. None ye dear Muna Mubedi. Some penny for the dear. It's young old cronims ye knee and penny for me dear one. By young penny for a chroma dear. One person crony dear. Jama brane o how ni echimsa ye ni bibia bu so abetie John Dramani mama betina konwa iso a we dey Ghana kwan ye nyawie da we dey school ye nyawie da Shabosum o ye so fu on kwade obekọ ne nche obejo consultation fee ansa ye da it's business mun create niema ye nya adwuma ni binye ene ma abroche ye akono no abroche taxes o motete ne doso rough ba ni man ko ntia Ghana ni ko tro otibitua adwuma ne doso 1 hour pe Sikia de betu tiri no Ghana says to says we chop wayi wakatua odi ase didi pan so wa hoden ko timi twa 8 hours 12 hours na ye spend na ya akatua ketua bi no onu betwa no wom sa hours ne sa ndi onye 12 hours no o kan sika bo a kire wa ye teteta asa otimi ba betos minister te ne prot eye adwuma
Did Pano Honas ya Jimmy Bibia, or Flakuma Pamuya, and so many tears, solid free her. Yeah, Quada, about 2 over. Once I've got 2 hours or this year. Oh, that's so one, what any be soon you may be the quiet. 2 years now, a mark, a crack, Stella, which is petrol film, the 2 light bay filmer, Naka women and Nadia 2 teacher of Banner Frost, a common and Sandia man. Did I burn other top protest if you? I am only here 2 or more for sir. Yahoo, Yadin, do so move be any other boy will be. Okay. Junior, so I'm going to say, I'm a bus, can you 2 cinema on the go? No mother gumze. Near I said the Bianya, or didn't you mark of brass? I did theatre players money no more than your Marcos. Alright. They said you'll be my comments, say, and Anadia, oh, free Sweden, ya the Canadian Japan bar, a bed Danny or mine, ya the Lanka, beggar Danny or mine, ya the Nabedia Chile, me over to Cheske. Baumi abe dan o man obi ntim convince me say John Dramani ma be so oba back bi no obenya no ma be dan na ma adwen na tra ho na mom no obetima convince me say ye boys kan ye be dibi ye be mom bi adi o ye no kwafo say di pa no meto aba ma no na paase campaign o gino say me be ye ni yie ya tia na je so opedi obema obi o ba wo se ye be chedi wo say di pa me ye campaign ma de me dom ni nyina ma wo no waka no kure. Now why the Babonte? Our magazine be I don't know when you go for me, some margin you do when to men to more. Okay. Case in you. Okay. Margin now is some African and a Kofobo, but Kirby, Nansen, Rollins, Nansen, Atamiris, Nansen, I may buy me offers your buyer or Koya or Zeppia, my baby. Mama, Nansen, I bet you another one day, and I bet you say, Dimension can wine be no matter one and the 7 German of my jedi. I will never make that mistake. Me say me ma fear about to okra no me president ono abeba say of age 500 you wan be the papa business here to mamia me no be any asem go be antima yo man yi I will vote for the person ha kokromoti ni hia pa na me bebu ho atenyo yes o to aba ma obi no antima me bu o man ni yi that ye bebu ho aten say adan na unnim nipa no unnim ni obetima ye na atimi gi ni di ye trust ye campaign man no sa du kokromoti ko che no no obese o man no ye bebu aten ye fa ne matra what the man will say you to me one more than the facility nipa office obetima boa and as we let your ma obra ukona ni mo bebusa nwasem dinam se mo mu ni dimpa for the one we no do onya twinanim na ne ye nyina na ye nyina na nyankopon de oba temu na nyankopon de beba atemu na de hinta nyina nso ne hinta nyina nso papa oboni o obebu hu aten Ecclesiastes 12 sana samneti o etimedia me memo obi mfa na adwene medada me biem sa atete sem no a me ma me mu nyina wa am papa mu nyina wa na twam wo mabra bom o ba afra me ku ofa we are good o kase akwa chire the 1 billion yi na to mame na ma je na ma pick up into adwuma bi ma ba eno so se enye right right papa paso be ni enya enye right na da bi am no so na abo epilo ba betena hey yenya dia na wozo etie be right ama wo se ubenya sika na ade ye adwuma na oba wanya kwan ni ye na afa usika na nyini weli a ho na ananso akoto abo nom disment afra ni aya ne kama se mi wosika na me ye ne kama ba ba onso timi ye ne ho kama dan ya ne ho kekesi ani ne yan akora be ye kwan na bra nya omusika mu ebetima ye se mi adu sika ni bia ni motimi gusu akwesi ni fie no ye nyina wosika ebetima ye ye jamu omo de ne ye da my lines are open and of course and about policy ya ton ye se ayi de Achimota forest etima ye se John dia odia se ni enim se John wu ya ye ko ni kurom ne kwan ye edi adanse ye se omo ntimi nyama ye da ba na sika fo nan wo se John kurom na omo agugu so ngakra akase ye yam ye kurom ayefa kiade ni funu kon de fast part so isi se fa kokro motiji ska obi amu awo womboa obi amu awo I have this message from I have this one from our positive that says Obapa, we don't have any faith in Ghana leaders again. Every leader is fake, and of course they are all pretended to be good, but the end they are all fighting for their stomach and of course the family, and then share the government properties in na me de me nante akoto aba no eno ye 1 billion o pese me campaign ma so 5 billion dia tuda me mfa woni ba bia free ba and then na che se wo ko ye campaign na obi aba beto aba ni nto so je 1 billion oje
ebe just ukoye campaign Ghana for na beto aba no dia eh adwuma na me koye so oni bibi wo mo nka ma se me koye ma iso me ba beto me buo no okay and mo asumu mo bese Bishop here campaign mamono hurry up and then come after this one even still offer please what you are saying is not true because this government has actually really helped the country so please say the good things he has actually done. I don't hear this in also MPP let me say that also and it's also about yebi and it's for yebi obi abo yebi but omuntimi nye ye pe ni nyina but you can say why yebi dey say mama yebi na yeda na pam so obi aye bagana dey kamia ko say what now so 8 years are definitely the one who change the government and percent government back e bet transfer like 6 there be no change you na dey ko oni man ko enti mama so dey ba on so na kon pa anka odu baby na anyway, let's go on. Doris says that offer. God bless you. Bishop, say the good things Nanado has done too. NDC did well, and Nana has also done well. But don't say it is not. Yvonne came back to say that offer. What you are saying is not right. It looks like you are not a good citizen. Low. Syria at it all. Maybe like that to before Baba no to me afraid. Now you train come kakra, bring your contributions and then of course Ansana Yama ba. Okay, that is one that says offer please. I have never voted in this country before. And then your choice. One vote papa with him. When you are with him. All right, Auntie, let's go. Numbers no at that screen no so you can also call now and then bring your contribution. Hello, good morning. Good morning. Pacha would dini baby I'll frame me free. Pacha you frame me Abigail. Maybe I found you have a question and say, I am a radio station. We are respecting radio station. But I Muti radio station but doing it upon for telling us then mammy send my mood in me but Hello. I think it's not too clever for and Chemina me for phone. It's me trying to have a back come on. Stay with us to be back here. Home. Mepacho. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broke factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and broke factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan dano. Ya Puama baby, Ebia no near Daji, Ebia woman on it, or control, or prefer yes, we are talk because when you will be a near, Obabi see a home for so. Beboa ama estate tiapo yenim se sika pay ya Minuadofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nompe anasa cancer eye nompe ana kokrama eto nompe mu abroni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anasa nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobo ntokro anasa etim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a Bando mpe banka sesi enkanche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no
ebi na ayo nnompe eba saa na eyi echim srade ensuo enwoma nketenkete bia na se gregre na cartilage a esi ennompe nanim no eyi free ho nti eba saa na wode no eya osonko abetene mfise nnompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrɛw ene senti no bo ho tene ne nsɛm a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan ene wanante ni nyina ne se how abetena nnompe nim ba nnompe se yanka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu nti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon nso ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wose o hwehwe ban ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baabi abesi bia no wose ban herbal center ya so ye foforo ewo Sunyane Polytechnic na say Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ha wose opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena ye foforo esan wo ho nti baabi bia Ghana mfana wo bia no de ka kire ne se fa unompem hawo anase nkasa mu hawa unompem etutuo usisi achia ukotodwe unante so a enye ye wo spinal cord kaseti ti uno minua achia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno na me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante eti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bonse echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bonse upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a esi ni trase no me pacho bonse ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ban herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua chamfo banse ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana mfa na nyina wote ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwo na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma Junior aha eye ban herbal center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban herbal center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu abroni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase echim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri home me pacho I am the nation's uncle of Bishop Lumba home estate and block factory abawa boboa no ebi biara asabi opese wo mre fie na afi wo boss say bi na hu say yes ampa esumi fie ni no eye home estate and block factory and ye dey sa ade ebrewo wo estate a ebu men say su bonkum ni nifa nyina yenya na ye da no ye boa ma wo baabi ebia na oni adaje ebia wo amono ne wo akontrum wo prefia yesie wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a ye beboa ama estate atiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem Bible so dwuma ye ni bia na katua asem e moduma yenim fifire we wona wona senti no wo fa me ami ko gina ho ba bia ye si da ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan sebe ya wo to a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo epurugu ade ye gina ehese eniyema ekoto te amodini bom ede ma se wo to a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyame nhia se wo fa number na egu ase na ne home
for edins awoso home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota day prota eni achie prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie ne ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebetom ne aboa wo na yama wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kire oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bo so da form afenso wato prot ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi skamba abusuafo no mbodi enamfo apawa wo fami gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia na hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders ayewo ebi kura baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina agu cars mu ye dia kugu prot so afi wa po bi a wodi di se o ma we se guso keke na ye hu video di a kire wo afi won say indeed o do ho abokupa in fact so otwa blog no guso wie mpo ne ye de ko na wodi ye di a yetimi gina jew dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehun enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra e bo hu da wuro de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contain dobro de dan bi a open bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wura ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra bedi oni brefie be bossese brefie be transas brefie e be handa na wo ube ye hia e number de gu ase no krase munti ya hana se obi e di nsakoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye manda mpa ahmodin wo e ma blog papa se be cement akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsakoso makra ba odifo ene odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kọ hawo ohwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie abana basa so na ene gi se ma wom ne se o yare na aba na kache ha ono ama baby a wo beda na wama wodiane adi osisa wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so niam a wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepewe bia kompai body a ejape krum ene ewose woko adiji se bewom ni sabosumi bia ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no 1 fa number na egu afidie ni so na fire papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo sa wo te na num kasa mpa obo ebeto yam yenko he ne mra ya fabi na ye bo a odifo awiemfo ba no japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofudie nyina me se me hwe nyanka nisia mobbo wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me mo nyame ase na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be soko jidie ni mu a unso kristo ni jase obi o dey o woji wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me na wo kasa asem bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo homo na be ju nsem mi se wura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betina aduane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de beda enye chi ni bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ya
me number wo hwehwɛ me kyerɛ kɔ ade benyam yɛ 0243 35 65 83 bra na abedu a wobɛhu nyame anim onyam ɛne ne kɛseyɛ amen. For aha eye ban herbal center aye to yensa afre obi bia say wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban herbal center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a boni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ban kase se yenka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo ndompe ebasa na eyi echim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi endompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetin fise ndompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hot ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan ene wanante ni nyina ne se how abetina no mpenim ba no mpesi enka ncho se wono haban kasa wotena bebu omunti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon nso ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wose ohwehwe ba ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Shoreman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wose ban herbal center ya so ye foforo ewo Sunyane Polytechnic anase Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ha wose opebia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baabi bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompemu hawo anase nkase mu hawo a unompemu etutuo usisi achia ukotodwe unante so a enyeye wo spinal cord kase titiu no minua achia wo anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante tietia fom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bonse echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bonse upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a ese ni trase no me pacho bonse ni nipadua ni ti hwe fom of course me ka chem say any ba ebetwetwen komo sanse ebenifo say obi benya wan na efi yade and I had the infinity more penny than the abofra, the senti by about center, ba and for ba no be bag, I say ba epilepsy, by infections, ba for I crowd or ba. I don't answer. You want many aji, especially in Koowaa would have many aji. Thank you. You people are so kind and good. Yeah, Jidi was as always so. That compare, then a penny home. It's also when you're good. And Rami Papa be when you're so good. Nah, Papa, when you're so good and fantastic to the extent to say good name power. Good make say oh yeah. Say men kind of tree not masia oh yeah pow. Na minino nenam ne papa nti. Enra papa we dey fache me. Oh wow, see me baby. Me ba yare. Enti say be so me mana ba. Na wo de na koma ba na wa hwe na mama. Me se papa manem radodo. Na ne papa nti. Na me nya
enka ne ba me ho no kam de Kumasi nyina che ne say on fanko o papa nti me shakra no me hwe ne ma ansome na me yima kene so ho na me sa hwe ne me sa hwe ne mo some ne akiri enti e wo se ni pe bia wo ti asase so a wo ye papa enti na ye pese ye no osre na ye dom se ne be ya wo be kafia ya na ba mu nko musika sem na enye no se be mu de ye kakra ke be papa ye de nim se nyame adom o ya nyame Israel tina David ka say David as I me by fa osofo dwumadi no aye o say David say enti obi ne so abusuam asem Israel no ana me tua ne ka nam Jonathan enti enam Koowaa enti no ye ba ne ani age ne dia seda be ma obi biara say bribia munya breda mo hwe Koowaa TV na mo twen ba heba center ma me ne ba heba center mo say Koforidua branch ye adwuma okay so far ye Koforidua branch no nyame ya adomo next month on the 15th okay na fe ye fully finished ye adwuma ye odwuma die bi wo ye nim na otwe mienu ya wo ye nim yi aye de toto ne makakrakra afena production ye omo enro any ade mfidie die ya hyase ya fix mfidie ni nyina e wo Koforidua branch no ti nyame ya adomo ye on the 15th omo amo Koforidua obome obo ne nkoko pepo no mu ne ade nyina lenda do bunsu ne ade nyina no e ma mo nko enkran biem if on the 15th foko no mo nyina mo fa mani enhwe Koforidua stadium sports stadium no ye ne no hwe enimu pepe abribia ba heba center ye strategic pointer e kire no enye ya enti say so far if we next 2 weeks ekono omo Koforidua ne mpate mu nkoko bunsu kono ngo nyina so ofo se e ho ben wo a na se o Koforidua na ya hwe mfidie na doctor de akogu ho ne so no nyame adom ye fabulous Koforidua ya ti dene na emom no se de etie biara nso se obe ya obetimi ehunu se ya start adwuma ana bibi no obe for telephone numbers no numbers kro no a de be ya adwuma ma directions aye 0244 083 482 and that's 0244 988 Kuma said the another so ye adwuma e wo ba bia e wo no ara aye atonsu agogo hospital no ani ene ne share wo to do atonsu agogo hospital no do ni hwe hospital akwan na down sani fa so no no fa sa akwan ne so no ababa heba center ye di dwuma physiotherapy ye adwuma x-ray department ye adwuma lab technicians ye adwuma be bibiara ye adwuma saa na yidie no temade no as ye adwuma temade no so community system said ye in direction no but ene na wo hwe dia na se tema branch no e wo community system Lashebi eno ye ne Bowers Club na edi enhwe ni mu enti omo enkran ne patamo voter region ni ade nyina mu nyina mo famani enhwe tema branch no na mo nko na ye nhwe mu ewo ho na said ye ba yedwuma die tie no eye no mpemu adwuma ana eye ba heba center eye special in bone diseases and infections enti arabia had mpenu ha ni pedua no eno na ba heba center yedi ho dwuma pa se wona mu abupei se wonsamu abupei wako baabi ana ye kire wonan ye twen ye na anye yi a braba heba center na ye sanye den enhwe eye friend say enra police ni ba ko efri tachiman police ni ba ko efri tachiman abedru Kumasi oba no ne problem nyina ne say eye regional director or police regional commander or ho and the man direction so omraba heba center na oba no no wankasa da fidie so ani fidie sisi na chi no na in fact wonya enti Hayford baby a wo bia no na chiawo na emom koso ano mo nro no se de ese na efata ade ba kwa ma ba heba center yes strong kono ba heba center wo ba ye chi dompe ne ye ntwi dompe ye chi dompe ne am wodru a wo benom ambana ko ni pedue nom na asa dompe ne yare no please ade bia ye hunu ne se accident betimi esi nipa ntem betimi ebu all right ye be kire bas ye kire na se ya nchiri ni yi a abredie no na ema wo problems na de enim ne se dompe ni nso na ma emoja ahodo moja nyina eba ni pedue no enti se odompe no nya problem pe na ni pedue ni nyina anya problems enti papa ne be dru ho enra no no ankasa police ni eda ho edi mfidi to na chi o sorry keke no se
me hu se me nya ayaresa na yesi gi enrui na kona konom hwese obenom na se de ese na efata na akoni pedue no na asa dompe no yare no dompe no yare no se dompe enyare a anka obi ntimi ne obi emobo na mo na yahia na ba ko die ebu na ba ko die da so eden etia se ti yare akodo bebre na ha de dompe no ti die tie biara no Braba Heba Center ne enhwe odompe yare ye sa dompe yare no ye sa dompe yare no na afi unya ahoden ade bedi ojuma yare bi se pressure okay pressure yare a ha dompe pa but nipa ehunu yenim se yare dompe pressure say calcium e woni peduanim straight etunya pressure o ye say wono pressure nru na no pressure nru obi bi say pressure dro de yenim say pressure de ye soso ano ne mu yensa enye sa na etie Braba Heba Center de mfa abibidro ensa pressure na woni peduanim na pressure dro na ye routine na da bia wonom no tugu enye wa hoto na ko baby wow diabetes and also say dompe no okay etie ma wo say dompe ye wo yare ahodo a ha dompe no na etiti dompe no ti de etie biara no Braba Heba Center ne ehwe onye treat you ne sa dompe ne yare no na nye wa hoto na koye wadwuma okay ba de dompe de fa mfa fichire infections infections so dey how many weeks and there be a 3 days pepe penalty say onom se be ma bia kofa na mo yare no ba bedru Braba Heba Center enyum ye dru na dano ano be hu se mpara unya ayaresa fisese do be sia obedwonso no odwonso ni nyina na se yare no efu ni pedio na chekwa na otwe mienu but ade ba kwa ya na te bia ye srenyi ne se infections there say ye nemu yare na akofa ye a o pattern automatically no difane ka ho na momra mo medru Braba Heba Center ye hwe mu nyina ye treat mo ma mo ho entomo na ba ko America ma obi biara ehunu ye saa eye eto adru na Braba Heba Center yakofa adi aba no eye doctor adru na odi aba abonten ede ema ede ma na di sisi omo munya eto no ema eyefe no fo no etimi ginegina ho kama eto ni sam na epejaba no Braba Heba Center se de kan ye nye operation ewo ho eto adru nye operation ye nemu ye wonku e be ma de asra so wo sra no na ye ma therapy na obefam na training exercise obefam amu hu se eto no nya botre na ehihye yi na dia ye hia wo se Braba Heba Center na ye dru ne nton wa abonten mankoto wa abonten no obi wafu woto na funu se atiegu ani ti yesi ye ma eto aduru a ebeye den na eto no etimi ayi aba ti Braba Heba Center ye ma woduru a obenum enna ne srade na abeda wo ye funu na ase ni nyina enfri ho na ye funu enya ne shape ti ye funu enya ne shape no na sa wodi aduru no esrasa woto no na o ye exercise no a afi unya afu ese obi wafu woto unya afu woto emo de na ebeye obu ene woto nice one eno so na mema hia wasa so ena ade sha atare a efe misre enti tutu america na ko ba ho na kwajo e wa to nsu agogo tema community 16 anase friend 0244 083 482 ana 0244 988 004 Braba Heba Center yeto adro no yenton wa bonten hospital hwa na yede bema wo ni ama wonru abenum aka ho betimi ama wo yefunu nanane na aye itimika so maami we dia na no ofi wo de kan lipstick aya na aye mefe maami we die sene na abasa gugu ne ho abasa mu odu ya na aye mefe na nantu efe ne to efe but me ba me wias me hu si aka se oba we die na fuson aye mefe da timisro eno na edi unya no Braba Heba Center ye hwe wofu no ne nane srade na manenko ye ma otu odru no enya o shape nice one very much sene so mobile ebisa for ye kwa ne Braba Heba Center ene hwe nkomo ato so agogo ya sabia na chi odi tema com system by city omo saso ena area 4 magazine so nyana bontene so mo 2 weeks to come kofodia 4 mo branch no so no ebe start aye juma enti puso ahomatwofo na ego screen no so no na de kire wadwen bia no woni omo eni kita hodi azankoma na ye boa e wo jape kru modi fo se odi hye na adwum kan wo de ba obe bonya nka mo bro misia mo ina no monko na onye mompo oso emu ene de ko jimedi brewasta enkoma eye home estate and block factory forces so wo mo se e balance blocks ene adan ho nsem sema
fada wo mo na wo no me enye o emwa me kwade a director Ochinozo saso na executive producer for the show Rasam Dako saso na famous eni nua oma ebo machidom ewo MCR me did Diane Edohene ebo no ndo ahia me ewo Kumasi 104.1 na me fa Kumasi pa me won no emeso yakrawo yewo ejiwada sene bye. Junior Dofo aha eye ban Heba Center. Aye to yensa